The last time I had opportunity na me chirichirim ye Kese Galamsey a adekodi e friend Galamsey. Na Addo danko Akufo Addo botae ne nyina no. Ono anu onim se ebe feli. Na Addo danko Akufo Addo. The fight against Galamsey na Addo danko Akufo Addo no anim se ekon no obe feli efiri se. Ka na ede saa okon no nam no. Enema na egu ka nim no eso sene ka nti ka no ntimi move. Na Addo danko Akufo Addo no anim se ka na wode be ko saa kon no enema no egu ka nim o ye load no enema no do so sene ka no nti ka no ntimi move. Oman no ayatimu no ade bia etia wo man no bia aban bia wote so bia be hyase se ye ko atia no wonya nipa bia ekwan ba ko mienu miensa bi no omo fa means bi no mo block no efiri se enipa wo ne na ho pe eka ho enipa wo na chi eka ho nipa wo na nim eka ho nipa wo ne bonkum so ka ho nipa wo ne nifa so ka ho e ma wo refi se nipa no bebre ye na aban mufo a wo mo so manfo to aba no omo ka kire omo se wona abo aba no de to ama wona so ye mpasua no so de Galamsey no de wutwamu a ye ntoma wo se muntu nti omuntu no MP no a certain MP bi na wo bi a constituency A no ne manfo no ya aware before say oba parliament nti the fight against Galamsey no na Addo danko Akufo Addo no ankasa nim se enya de se be ye efi se sa ntokwa na waka no ntokwa no sesene no ye to oman mu ebra ye chi cocaine ewo poso no ebedane konkonte sam nti fight be na yebetimi a fight biem ansa na obi be ye Galamsey ewo studio ha sei no nananom ahemfo omo na asase ne omo dia wontimi mfa mfitire be wura obi asase so because asase no woni ma de wo ho enti no ansa kra na obeye Galamsey wo kro bi so no ensu adam potem ho nyina gese opani bi na dia ni mu na waya amamere de amamo nyesa amode excavator 1000 wura site ho ni nyina be sei enti amamere ne ye bodwa agi nwan ensuo ni bi wo ha obeji nipa ana nantwie ansa no ama kwan ama watumi aye saa adwuma no enti obatia ne se Galamsey site bi enipa du amarabu aguo so enipa no mu aprepra the more na moja e ka asase no na Galamsey adwuma no kwa na ekoso se wura site a wura amaramu se ya me na me ye bi no etimi wura fom be 4 days na ye mpie ebi wo ha wonam fom saa be sa ha ne bia be sa brepo jansen na wo sit down ho wo bag ni wo bibia wo duane ni wo bibia ka ho there's a video like that yes wo bibia e ka ho enti ebi wo ho no a wo time na wo de hunu edadodo wo di wase ho ebia wura mu kwasiara obetuma pie be se wuku ada nopa na wo se fom ho no ebi wo na mo sa afebo se na wo te cent wo fom ho se cent no e ba ye nipa aporo ebi wo etimi push ne kura to nchen ye yi load no e dia besene ko nti Galamsey kono de nya asam keto a nti sa wo sika na wa biem with excavator into a site ne ba bi te se bia baba yara sports stadium a na wa dwin finfire ni nyina na wa no afa security for no ma gwan baba yara ba bia den kantankanta na gye nyina mo sere security for ni gina honom na omutu into mutu a no mo teste omo de ade na fe ne kwen no ade bi kwen to mo duru ho na se eye kwen no omo se cash adi ukosoro ba fo bobetu wantu na nopo betu na najo enti ukọ Galamsey site anajo pa na yeta ya adwuma enti Galamsey ni bia na de won fa ni agro eye ne torch e bo ne mama 3.1 awia kro age so torch enti Galamsey kono de na Addo danko Akufo Addo no anim sanya ade na ebetimi aye yie 2 on crofo na ama na anya adwuma Ghana ha no ade bia be boa wo man ni bia no NDC Trinity na MPP Trinity na say nipa eye Galamsey no NDC form nipa eye Galamsey no MPP form na hwan na enya ma ne yonko nidi NDC se mo de mo di na mo hwe nkwaje a ye ba no ye san de bre mo nkwaje ne se ye ba e ba mo motu na Addo danko Akufo Addo se dabi me de makunwa kese na mete so no is on the line me de beto so say tu me kura no a I'm ready ye tu na na se ogina ho ada kunwa ne ye hwe afiri ne to oginam you see the point and me no te hai excavator tie ba kokora intimento excavator timi free esoro ho baabi na ba santimantemu anadwo de betwam Ghana hanso ade ya me bo police fo aba so no say wo be ko bia some few meters away police barrier ho
Ubako ni barrier ho. Ubako ni barrier ho. Excavator na fa hin na be say call site ho. I'm the fellow play. Kake sie so. Ana the excavator na ba. Payload apa nesis. Obi a wotwi excavator bia wo sika kra chen de wo ye Galamsey no. Share. Because wotwi no 1 hour bia wo sika wo je. Wotwi no 1 hour bia wo sika wo je. E dey ebi wo ebetimi mark bia wo chop money no bi bia no. E bia e dey wo start car no. Wotimi gi bia be 5 million asa na wo start car no. Eno ya wo chop money. Asa na wo fill with diesel. Nipa e be horo. Galamsey ye adwuma e nipa ewom no dose se adwuma bia wo Ghana ha. Because say me ye adwuma boso me be ma me 10 million no de me cost site ebi wo how cost site atimi bow ma ebi a 800 million 700 million 500 million enti me nkwaye boso me adwuma enti obi a waye Galamsey ache bia no wo mpe boso me adwuma ye wo se kwan no wa ani ha Se sika no susu. yes enti se wo no me cost site na ma no be horo akoyi load no Galamsey no kura de dekora ye se mo ye adwuma no nyina wi a mo free site ho no a tire na tie na wu honom na aka honom no na masa akọ revamp no agurade abo se wuwo mu se ya enti bo so mo horo ne se ya no a bra anadwo obekọ ho awia obekọ ho Galamsey adwuma no so na ye adwuma so obi de ne hu wura mu a wo ye soja ni a wo nsuro wo ye police ni a wo nsuro se police go no yes obe bribe na se wa boss wa hu video bi na secretary a Boys no check we a omodi akodro handle yes edi entia because soja ni ba wontimi nya kwan kware ni yi sa asem ni ko wie se enam sika ewo mu ene ahoden a ema nipa no binya ene aban no ankrofo both MPP and NDC enti Galamsey no ne kono akoye lip service yes SOMPA na ye kana no keke because penina oti ai akunya so abi oni mi di nkomo na nani abre pa no a o kasa se ye se ye nsuo no owo concession a oni mi di nkomo wie o fa afumfre o busa o mo se na na man ko site na China ni no mi Chinese partner na banti mi kofa na ba these are the people a o ka kire Ghana for say Galamsey say ye nsuo ya hwe adachi ye nsuo omo anso so na wo concession a omo so say as a, so the hypocrisy of Galamsey no huge yes enu tira me car say car na load no gumu no load no so sene car no so what do we do about e yasam se sia no what he need baby I could do no ye day because akoye say ye ni okandifo pa or what that boldness and tenacity say ono an nkrofo obi antimi nye Galamsey wo no so be ye no nkrofo no wo so wani hunu ba bia eti wo no kra na ye ka kire obi ye no chi we tu mu ano wan na be ye Galamsey fi se Kwame Nkrumah no ehuri gina simpie so pam kwes kokoko ni kuroma mo je fa hode ma he no wa hu se sa de na bitimi si e wo Ghana SOMPA na just ye koda enti Galamsey ni Galamsey kono de boss ayeka ena yensuo no ne yankra nsuo ni bi na ye no abaye bibi ti se wura mu an se wo hunu ntoto ye ya wo ye young guy na wura Galamsey mu se wo hunu ntoto ye ya yes kani eni be sa afe no se wo nye obi a wani brade a obetumi agyae because ube make it in life Kwabena nso ano pesa wo kire boni ye na se obi se me kire de ntia Galamsey no kwa na ekoso a se ne obi ebekоби na untimi murada ya body na soa ya akoye de say o say but ko the reason why akoye say akoye ti say sika moja bi say urem e spirit you urem na e foul na ohini ye tie ya mutie mo ya bono nsian na premoato na Kwabena Kese any opportunity abowra galam within be ayi Kwabena be park Land Cruiser ha from hini changes life na ohini ba Kwabena ko wa white bundle be mi nu amaw enti akoye te say hwe Galamsey guys be say na ko to ba ko pa those types e wo aban exclusive wahini obora ho no oyini man say dey na trust say ho ye adwiri na ye slippers na ye shoes o ton ye ma no wa fan bag no wa yi bi 100 million
about to. That's right. No, we say omo calculate bia 87 or so. And the mumpe near my 1,003 come on any head. Onion Susan. On any girlfriend Rabutika or trans say. Oti mami. Na gana yi near ma we are. SOMPA 93.1. Maybe our boy say 85 was what we unto be count. 80 sa prestige no uja na ne tuo no one dey make sure no show off any sa near man nti emma young boy bi ko bo rema ija na kwa ni giant and America say so we be kum ni pakra to gold now they kill people. That is what we hear. No be kum ni pa de na she form that's what America say sa mojani sa gold no e wo twaka SOMPA 93.1. but that is what is happening. site bia ni ho Ghana nipa ngu hoda. Oh yes. And the akoba say akowie say empanimfo na oyini ni omo ye de che de abontin ni na they are involved. Kwabena na na diesel say me no wa hentimi to diesel nti ansa no bi be ya Galamsey so de chamfan be kwako sinsuo so say wo yi sika kokko wo nsuo no mu no na obi a wo sika pa na nti ekono de ye na say the price since drofon so say ya besam agui on say first no gina mu pa ye gina mu because ye nya gidie ni ahotoso e wa namo an mpanifo no tu along the line and the revelation that we come in say ye ne ti hanoma ye dede no omu jimi ye centralfo ni bi kra no moto today somebody like Okubako any ayi fripo boatin kontokwa somebody like Galamsey Shedako fripo boatin asem nyina ne say through onono influence nti China for be bria chi wo mo Ghana ha ye ja wo mo because Galamsey Shedako anu bomu yes ye chi wo ma no afa kwam adai I shall why ye chi no enyo no be ka say we are making a whole mound out of a hill. Now it could be say Bikra. He came subtly. Report to me by say stick a Bikra na one came mukra no net directly na point to a certain direction. Yes. And manusa superiority over others. Sa imperial mining on the yomo ayi. Yes, I shall want nimpo. Wani ajana na fama rubenum no fa. No fama rubenum. Ade why obefa banchi. Ade anka papa dey say. Fama rubenum ko. Some mafo anka say mo inche den hia wo mo say ye be ejeli Aisha one because ye kope sika bi wo China na anhwe ye ko ya na China ye nye scam. Just say Ghana pay 40 ye mo too much. We mo dey no doso. Sika ni bre pa ne yempre enya hode wo mamu hanomo mpanifo mu die so no enti amana mabunu bebre wo mamu hano don't need they don't have say gidie power mpanifo die so eno tina obo ho sha na obusa say ye nam ne abubo bodin and we na be the best to lead Ghana we na be best to lead Ghana ye the post to mawe the same kojo